Lep pozdrav, obiskovalci spletne strani. Danes imamo posebno čast, ker je z nami državni prvak do 24 let v dvigovanju benča. In prvo bo nekaj povedal o njem, njegov menedžer, ki ga je pripeljal in tudi za vse skupaj navdušil. Ja, pozdravljeni, pripeljali smo našega športnika, ki ga skrbno varujemo pred drugimi vplivi. Prišel bo pokazati svoj talent, to je res biser narave, močen žival, in danes nam bo pokazal, kak se naredi 100 sklecov. Bravo, kje pa je zdaj Jure, kdo je to? Jure, zdaj pa pridi. Zdravo, to sem pa jaz, moj menedžer, Ti si Jure Potočnik. Ja. Koliko si star? 20. 20 let si star in pričakuješ, da boš danes naredil 100 sklec v rekordnem času, če se ne motim. Ja, moglo je biti pod minuto. Pod minuto? Probali bomo. Če ne tako boš delal? Gremo akcija. 4, zdaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Bravo, Jurek, čestitam. No, Rob, sej se, no. 54 sekund. Vidimo, da si res zasluži, da je državni prvak v dvigovanju benča, ne? Kaj boš sam povedal, kako je bilo? Bilo je zanimivo, samo je še bilo. 54-33, bravo, vsaka čast. Prvo mesto si prevzel prepričljivo, ne? Čestitam. Da bi pod 50. Zdaj pa pogledamo še njegove navijače. Da pa oni bodo delali. Ja, mislim. Bravo, Jure!